салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтаро ҳама каса созен хубен, саломатиҳои ҳама хубай. духтаро бисёриятон духтаракон навори куртапойча мепурсиден, мувофиқи талаби шумо. духтаро ина куртапойчаҳо диден чизе ки мебинед дар инҷа расветко дорад. Ин расветко шоли ҳаста, хеле расветка дорад. Я бо расветко ин мина ҳамира нишонтем дорад ё ана ме расветкоша нишон метем. Ин мина ҳавайда барои ки вай материал сустама нишонтем. Оз ме расветкоша нишон метем. духтаро дар инҷа чизе ки мебинед куртапойча нархошон 130 сомон. Ин қатори 130 сомон. Боло ани атласка бисар мекам 130 сомон. Иношам духтаро 130 сомон. Ай ранги сирх дорад, фиолетови дорад. Оз бо рангоша нишон метем. Ина сирхш духтаро. Диден 130 сомон размери ай 48 то 52, баъзияш 54 дорад. 54 нишон метем. Ё 54 дорад белман духтаро. Куртапойча 130 сомон. Ина атласиё 130 сомон. Ё 130 сомон. Инош 130 сомон фақат. Ё 130 сомон. Ин ям духтаро ҳамчунин 130 сомон расветкош. Сабзи талха, носиве меген, бируза, кабути электрик, коричневый, ане сиёша ханишон дорад, ина бо сабзи пастарат. Диден духтаро нархш 130 сомон ин. Размери 46 то чанд буд? 46 50 буд ё 52? То 52 касе конкретно хардора метавонед дар WhatsApp ма нависед. Ин тигро аст духтаро. Размери то 54 ай тигро аст. Боза намон дигар. Ама тиграра расветка дош номер нишонтем ана. Ин духтаро як расветка дигараш ҳоз ман ё хардор кардам. 130 сомон ё духтаро. Иношам 130 сомон. Касе конкретно хардора метавонед дар WhatsApp ма нависед. Нашо доставка маълумоти пурра дар WhatsApp метем. Фақат доставка хат кор мекунем. Касе конкретно хардора духтаро бо ма отдельный сурат мепартом. Ин гилмайда чара диден духтаро. 130 сомон. Куртапойча ё платья яка? Ёш платья да 120 ё духтаро. Ина духтарако тоқа тигровка ай 48 то 54 размер дорен духтарако. Куртапойча духтарако санг доран. Ё 120 сомон платья духтарако ё шакдан мешавад. Хароба кода размер 46 48 50. Ина ро нақша гуфтам 130 сомони духтаро. Ина 130 сомони. Тигротон чанд расветка буд нишон метем? тигра расветко шаншон тема духтарако ҳоҷона доран, не ҳоҷона тасбеш монда сафеда. Не ё ҳастан, ё ам куртапойча ҳай. Ишам аҷоибот хушрӯай. Бо расветкош ҳаста духтаро. Чихеле кем ҳоз даҷа дидем куртапойча иёрам ҳамчун духтарам обичный куртаву почай тоҷикона. Мақсад сурат напурсем, ай видео скрин кунем рӯй кунем. Ишам анам хеле пешакаш нами ранги украшоин дора камтарак сангча дорай. Курташам дизайнер санг дора. Ин ирам бинед духтаро. ҳоҷонаги. Ина ишам хушрӯакай. Ина яташ дар ин болуай духтаро дидем. Ина и светаш 130 сомони. На духтаро касе успед кад ин тигроем айни рангош буда. Ман рангоша ёфтам, нигоҳ кунед. И детал нишон додам, не детайгаш. 130 сомони размери 48 52. Мана 130 сомон нархи я донаша оптон мегирем духтаро. Оптонш ҳами 5 сомон, баъзиҳош 10 сомон, баъзиҳош 5 сомон фуромада метавонем духтаро. Мақсад нархи оптовиам уже нишонтим назм мешад шумода. Тигровка яка нишонтем бо. Навай тиграй ко? Ана вай расветкоша. Тамонда. Аха. Ина духтараком рамрӯя диден. Аҷоибот хушрӯ. Ина ҳа мамира паплиношон ҳастай ко. Ина духтараки хушрӯман 130 сомонак. 48 размерош ҳастай. Хайни роз нишон метем ҷода он ҳаста. Стойка варадник. Ина духтаро чигура диден. Ҳоз як рангша нишон додам кушодагиша, бо дигар рангошам нишон метем. 130 сомон духтарако. духтарако хостам якташай наздик нишон тем. Ане паплина ман навор доштам духтаро. ҳам ха паплиниш ғавсаки хушрӯ буд. Ина платьяи тайёраш духтаро диден. Не поёнаш ай ҳамин дорад. Материали мисрия ини болош духтарако ғавсакак материалай. Ина пешакаш. Майда чакай. Пешакаш хеле маҳкама кайда духтарако.